your flags. Kigali. I don't feel you. Kigali. Are you there? Minisitiri wa Siporo mu Rwanda Nel Mukazayire yavuze ko iki ari icyumweru cy'akataraboneka ndetse anaha ikaze abanyamahanga bitabiriye irushanwa, aho yagize ati iki kigiye kuba icyumweru cy'imboneka rimwe, mwese murakaza neza mu Rwanda muri shampiyona y'isi y'amagare y'ibihumbi 2025. Abanyakigali nimwe muzatuma iri rushanwa riba ryiza kurushaho binyuze mu gushyigikira abakinnyi aho banyura hose ndetse bakanakirwa neza. Yakomeje avuga ko igihugu cy'u Rwanda kiri gukora ibishoboka byose mu guteza imbere siporo mu byiciro byose. Ati n'ikimenyimenyi mu Rwanda niho hazakinirwa icyiciro cy'abagore batarengeje imyaka 23 ku nshuro ya mbere mu mateka yose y'iri rushanwa rya UCI. Perezida wa UCI itegura irushanwa David Lapatient yashimye ubuyobozi bw'u Rwanda by'umwihariko Perezida Paul Kagame, avuga ko ari we washyize imbaraga mu kugeza iri siganwa ku mugabane wa Afurika by'umwihariko mu Rwanda.
À la deuxième place, le vainqueur de la médaille d'argent représentant l'Australie. Ku mwanya wa kabiri n'umudari wa feza yegukanywe n'umukinnyi ukinira Australia. In first place, UCI World Champion and winner of the gold medal representing Belgium. À la première place, champion du monde UCI et gagnant de la médaille d'or représentant la Belgique. Championnat y'isi y'amagare n'umudari wa zahabu yegukanywe n'umukinnyi ukinira Ububiligi ariwe Mr. Hattrick Remco. And now the gift will be presented by Mrs. Nelly Mukazayire, Minister of Sports of Rwanda. Les cadeaux seront remis par Madame Nelly Mukazayire, Ministre des Sports du Rwanda. Impano zigiye gutangwa na Madame Nelly Mukazayire, Minisitiri wa Siporo y'u Rwanda. And now the Tissot watch will be presented by Mr. Tony Mitchell, UCI Management Committee member. La montre Tissot sera présentée par Monsieur Tony Mitchell, membre du comité directeur de l'UCI. Impano y'isaha ikorwa n'uruganda Tissot igiye gutangwa na Bwana Tony Mitchell, umwe mu bagize komite nyobozi ya UCI. uwahagurutse bwa mbere ni Nirere Saverine, umunyarwandakazi akaba mushiki wa Ndayisenga Valence ariwe wabiciye bigacika muri timu y'u Rwanda. Yahagurutse muri BK Arena saa 4:22 atangira urugendo rwe rwa kilometero 31 na metero 200 mu muhanda uva BK Arena ukomeza Rwahama, Kimironko kuri Simba Supermarket, kwa Shelando ukomeza Prince House, Sonatibe, Nyanza Kicukiro ukomeza Gahanga kugaruka Sonatibe, Rwandex, Mukanogo, Roundabout mu mujyi, Mukanogo, Medhill, bagaca kwa Minyone, bagakomeza ku Muvunyi bagasoreza KCC, Kigali Convention Center. Muri aya masiganwa buri wese yagendaga yisanzuye mu muhanda kuko buri nyuma y'iminota 2 cyangwa 5 nibwo ahagurukaga igare muri BK Arena. Ku mihanda kuri buri santere abaturage bari benshi ku mihanda baje kwihera ijisho Championnat y'isi y'amagare, dore ko nubundi abenshi ari ubwa mbere bari babonye amagare. Kuri Kigali Convention Center niho hasorejwe isiganwa ry'umunsi wa mbere, ndetse naho hazajya hasorezwa andi masiganwa yose azaba muri Championnat y'isi 2025. Mu masaha ya 4:40 abantu bari benshi bari bamaze kugera kuri Kigali Convention Center bategereje kureba uko aya masiganwa ari buze gusoza mu gice cya mbere cy'abasiganwa n'igihe ITT, Individual Time Trial.
Kimwe mu byari bitangaje nuko shampiyona y'isi y'amagare y'ibihumbi 2025 itarimo umwamikazi w'abasiganwa n'igihe umunya-Australia Grace Brown y'imyaka 33 ari nawe wegukanye isiganwa rya shampiyona y'isi y'umwaka wabanje 2024 yo yabereye Zurich, maze nyuma yo kuryegukana agahita asezera mu mpera z'uwo mwaka yuko atazongera gukina iyi shampiyona, ariyo mpamvu we ubu atari i Kigali mu Rwanda. Ubwo rero abari bahanzweho amaso na benshi bahabwa amahirwe yo kuza gutsinda ni abamuje inyuma muri uwo mwaka, barimo umuholandi witwa Demi Vollering ndetse n'umunyamerika witwa Dejet Crowe. Irushanwa kandi ryarimo rica ku mateleviziyo mpuzamahanga ndetse no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bikorera ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, mu gihe abari muri Kigali Convention Center bo barimo bareba amasiganwa yose kuri za televiziyo nini rutura, mu gihe bari bataragera aho basoreza iri siganwa. Buri nyuma y'iminota 2 muri BK Arena hahagurukaga irindi gare mu masiganwa naryo rikata ku muhanda, buri wese arwana n'igihe ngo arebe ko yakoresha igihe gito kuruta abandi bose. Umunyarwandakazi ni Evelyn niwe wasoje mbere isiganwa ry'abagore basiganwe ku gihe, yakoresheje iminota 50 n'amasegonda 7 ku ntera ya kilometero 31 na metero 200. Nimba hari ahantu hari ibyishimo byinshi ni Remera, ahari hateraniye umubare munini w'abaturage, naho kuva kuri Kigali Convention Center aho bagombaga gusoreza bose ibirori byari byabaye ibindi. Saa 7 zuzuye amarushanwa y'ibihe mu masiganwa y'abagore muri shampiyona y'isi y'amagare 2025 igice cya mbere cyo ku munsi wa mbere cyari gisoje, aho Maren Laza Umusuwisikazi yasoje ari uwa mbere mu bagore basiganwe n'igihe ibizwe nka Women Elite Individual Time Trial. Uyu wabaye uwa mbere yakoresheje iminota 43 n'amasegonda 9 ku ntera ya kilometero 31 na metero 200, arusha Anne van der Breggen amasegonda 51 na Matthias 89. Ni mu gihe umunya-Norvège Catherine Arlerud yabaye uwa gatatu asizwe umunota 1 n'amasegonda 28 n'umwanya wa mbere. Umugore wa Tadej Pogačar Eliske Zigat wo muri Slovenia yabaye uwa 9 asizwe iminota 3 n'amasegonda 30 n'uwabaye uwa mbere. Ni mu gihe umunyarwandakazi ni Evelyn wahagurutse mbere y'abandi bose abaye uwa 27 akoresheje iminota 50 n'amasegonda 7 ku ntera ya kilometero 31 na metero 200, arushwa iminota 6 yose n'amasegonda 58 umukinnyi wabaye uwa mbere wo mu Busuwisi. Naho Ingabire Diane yabaye uwa 35 akoresheje iminota 52 n'amasegonda 57, arushijwe n'umukinnyi wa mbere iminota 9 yose n'amasegonda 48. Ku mihanda yo mu mujyi wa Kigali abafana bari babukereye baje kureba amakipe n'abakinnyi b'amagare bitabiriye shampiyona y'isi isiganwa ku magare ibera mu Rwanda. Bamwe banarikurikiranaga kuri radio, abandi bahagaze ahirengeye ngo hatagira ikibabuza kureba igare. Baravuga ko kubona iri siganwa mu Rwanda ari ibintu bidasanzwe kuko ibyo babonaga mu bitangazamakuru mpuzamahanga byose barimo kubireba n'amaso yabo. Fana igare hano ku muhanda wa Nyanza Kicukiro ko hari abakinnyi bamwe na bamwe ba mpuzamahanga ku isi, nyuma ndabumva no kuri radio bakundi no kubyumva, abagiye bitwara neza nkuko n'imiyaga kuntu yagiye, imiyaga yabaye myinshi, hari abari kuba abahanga ariko ngo kubera imiyaga bagenda amanota agabanuka. Abakinnyi bitabiriye rino rushanwa ryo mu Rwanda kuko ni mpuzamahanga, ni irushanwa rikomeye cyane, amahanga yose arimo ararikurikirana. Turi kubona n'abanyamakuru batandukanye bo ku isi bafite na kamera zikomeye cyane mpuzamahanga. Ni ibintu byiza byadutunguye, ni ibintu bikomeye cyane. Nabonye ari ibintu byiza cyane, nibyo byankuye mu rugo nyine nanjye nza kubireba. Ni ukuvuga ngo ngewe numvishe ngo haraho amasiganwa y'amagare, noneho ngo aturuka ku isi hose. Ubwo rero bituma nza kureba nanjye ngo ngira ngo ndebe ibyo byiza ntari nakabona n'ubwa mbere mbibonye. Abanyamahanga nabo baje gushyigikira amakipe yabo bavuga ko imyiteguro ari myiza kandi ko bazafana kugeza shampiyona y'isi y'amagare ibera mu Rwanda irangiye. It's very exciting here to be here. It's everything is new for us. Birashimishije cyane kuba ndi hano, ibintu byose ni bishya kuri twe, mbese ntibisanzwe uko hateguye shampiyona y'isi y'amagare. Uburyo uyu munsi mwashoboye guhagarika umuvuduko w'imodoka. Mu minsi ya mbere twari twabanje kwibaza uko bizagenda kubera umuvundo w'imodoka. Ejo nzakurikira irushanwa ry'abatarengeje imyaka 23, kuwa kabiri nshyigikire ingimbi n'abangavu, hanyuma ku cyumweru kurikira irushanwa risoza, hanyuma dutahe.
and then we leave. It's been great. We haven't raced yet, but just riding. Ni byiza cyane kubona shampiyona y'isi y'amagare ibera mu Rwanda. Abarushanwa bafite imbaraga, ndishimira kuba ndi hano mu Rwanda. Hanyuma y'irushanwa ku cyumweru nzagira umwanya wo gutembera u Rwanda, njye no kureba inyamaswa nishimisha. Rwanda to see the different sites, maybe see some animals. I think it'll be fun. And yeah, I'm here in Rwanda for the World Championships. Ndi hano mu Rwanda kubera irushanwa ry'isi ry'amagare, ni narayibonye ryiza kuri njye. Kubona uburyo abarushanwa bafite imbaraga, uburyo irushanwa ryateguwe neza, ni ibintu byiza cyane. Super excited. shampiyona y'isi